Kedua patadihnya. Hai Betty, maraga no mau ngale kencang. Ay, kuro maraga maleleng. Ay, tapi mali gare itumbe ngale pakurin kalina. Nasa tamote ke pitu hanuan sila kalakay. Maka no Betty. Wah. Ko sa karudo kiha tawayo mangale hatui. Hai neneng. Naoli ka hangin na baba ni Roy duangin untuk Pak Golo kamante letu toje hiya tubuh nalelen na letu ele Pak maragay pura si untuk Pak Golo iya si dia Golo diranjange jadi siya karudo ka ele na kulit letu ele Pak hebat patunin kali ini ko da Betty pura si untuk Pak Golo iko si dia Golo jadi lelet ko sinani hai utaje ko sa ditumengkat celenya di bola-bola na panu de sen na ko gaga ko pala ko de monro siya karudo ada bepa wahak ko he pula ka bepa baruasa ampas ini kopi he wide neneng angin ngagas itu mek tenau de na boleh si ko tu me akasyang kala manok bosi-bosi mahanga bepa tapi sosok ni roba pak kebetulan kabuk ka kopi he tapong ko tu me bepa baruasa sobe garek lo melok je bateno bepa de putih garek lo wi nama lebu-lebu padita de padita pangolono lo punah sobe garek lo Bismillahirrahmanirrahim. Asin ning he kan baten mo neneng. Di pabaruasa, wih lihat di sini nah. Agaran sa di sini rok utaro he. Tapi taruh deh. Yang penting ka dan Andre. Andre nindo pangujareng. Ikot seding itu betio. Tulin musesya gay kung kadi hako ne. Mo gesok peneng. Syukur itu kamase kama ko hako bepa. Pai, na siro ko hako bepa. Kada si ko lihat kasi keku wahas si ko musesya si. Itu kok pangujaran he kang tawe itu na tung kama ko bepa ka masih pak porse tete terima telo jadi ya bepa ka Andre masel lo ajak namu oji si janda basoka ugesok ji deh ya bong ngau ji hai neneng kambe ada pergi cewek roi lo tau ka seding nero cewek kayak depek keroi di roi to seksi kita pakai Anna loh. Maksudnya puji kan anak cukup seksi kita pakai Anna. Beli ya duit di Roy maksud timbe. Jatuh cinta kan di Roy lo. Pura topa bak piran neneng. Makun remelok jarum. Ite tangga sih ko lau ko pun rem nam beruntung kayak na. Alsi na gandeng. Upang ngajari ke bae Roy upang ngajari ke. Ada puling gandeng anak tahu tuli muah lap. Tau ka tadi mitai. Yo tosti betio. Lo kene mo pak botim seding royo mo tek kene ngasyewe lele tos itu hiyo nak peteng cewek neneng jarwati ikan peteng cewek nak lanjut puju ke sembarang na cewek lo nak nasta ke nai anak rone anak na pangka bawa pasti taruang neneng anak nasa pokad waku pasti taruh sedih lo jadi tak kulis ikut sembar cewek nang rangka aja namun pilih pasti jode anak lo beti bahaya iga nak puji wasel lo Iga pak bayo kurang anak di pasar anak ke. Lo kalau nahi, kalau lo sari mau tapi tuaku. Kalau nah, ba, elok mena tuh hiyo. Ite garek contoh tunda dalemo lo neneng. Main ika 10 lakai anak kasih ompor. Tak boleh mana tuh sembarang walang hine anakku. Alis ngarena kurang sembarang pelakai na. Nak kasih ompor tuh janda sih kok. Angolon tuh ke 10 janda kamu teh. Sembar kan dengan mulut surana. Tulok ka na pangajarin nga masya ka na lena.